parti mill-PhD jibatuk tistudja barra mill-Italja. Sewa. U għażilt li mmur Copenhagen. I was like, tipo meta morten, like, wow, this is what like society, this is how society functions. Yeah. U Għalfej tajda dik il-ħaġa, xem li huwa li appella daqsik? it's just the tranquility, saying more November, December and January, the darkest 3 months that they have there. Sunlight kien ikonna sija kull jum, let it speak. Yeah. U ma nafx, it's just the fact that you know that everything works, right? The fact that basic thing ta' ġifiri jiena jekk riċt u għamilt sal-5 ta' filgħodu barra naf illi ħammur, ħansib, il-metro da' d-dejja ħanerkab fija u mort id-dar. Small things that I think make the quality of living. U edha fil-ħin? Edha fil-ħin, tant kemm edha fil-ħin illi mhux in-nies isuqwa, il-robot isuqwa, ġifieri ma tistax tiddilejja. Tipo, it's automated, ġifieri daqshekk avvanzata. Imma ma nafx, just kont vera, jiena vera kont affaxxinat li nara dis-soċjetà taħdem dal-mod li it just works. X'għandha fundamentalment immaħjar minna? First of all, I think fundamentally their politicians are paid real high salaries. But the moment that there's a whiff of corruption, you're snatched. U mux whiff of corruption ġifiri is-semmi smek fil-Panama Papers. Le, whiff of corruption ġifiri l-arus tal-kuġina tijak kien imsemmi fil-Panama Papers u rriżenjajt. Dak it-tip ta' whiffs, sewa. Ġifiri, very, very, very different. And I think... Ma outside biex ta' ovvjament daw l-istringenzi importanti li kollok d-disciplina. Pero għandhom xie outlook differenti għal kif ħarsu lejn tiġi amministrata. Niftakar, ma naħsibx li għandhom xi ħaġa in terms of administration. I mean, apart from the fact that health system works and everything works, I don't think there's anything specific. But I remember I used to live in a house with a family. Right, sibt Airbnb, jena bukjajt maħħam, it-lecture ma d-isu familja, jitu kamra fid-dar taħħom. U kontet il-landlord, nsejġi sema, għalt li għattela li nimbati bil-depression, unuħed il-medicine, għalt li it doesn't exist yet, that's not true. Għalt li tomorrow I'm going to come. What doesn't exist? Depression, smati. Għalt li tomorrow, għalt li doesn't exist nema. Għalt li tomorrow I'm going to come for you, like I'm going to knock on your door at 5 a.m. and we're gonna go do something. L-lajjena. Insomma, urqat, fil-5 ta' fil-ħodu. Xbdejt tal-enka f'moħħok, x'ta tagħmel? Kontet nistenna x'inhu ġejjin, xi ice bath, right? Kontet ġej xi ice bath. Imma insomma, ġiet fil-5 fil-ħodu, għad li kam, għad li mhux fetħit li l-bib, għad li m'għandekx skuża, għad li taqbad tiġi issa. Għad li u tlaqna bil-karozza u morna. So ħaditni di u niftakar tipo ovvjament, xem xej gris kull matara, sewa, bajja, tipo, xej. Umbat, empirek twil, u tara koċxjuħ, arwinin, bil-firilla u zejza barra. Ejna ċiċi, tal-nizawek, għalt li jess, għalt li jinza. Tinza, barra, etna jilek kesk ħamma tremenda, tinżarwin, timxi il-pier kollu ek, umbat tinżel, Arwin, xok. Imma xok titadda, se tittodu, xek, xok. Ek, u terġditla, ma tiddur, daċek, bem, lallu. Hossok king, ġifiri. Mela, tlaqna?